tos kwang'utik ak kabarunoik ko tuguk chekinoe en kaniset nebo iman anan tos kwang'utik ko kit nekinoe en biik chebo iman nyolu kocheng chito kaniset neitobisie asikonai kole miten imanda. Tebutik chu ak alak kemoche keker en tirutik chetililen kit nekimwa akobo niton. Chona kobosonindet komae kwang'utiet age tugul okiyamda kokosib biik chechang akibatisan. Chona kuko 10 koitetab 41. Kwang'utik chekiyai chekiyoktoi komakisirwech chechang en Bible. Kimwoe Kiptayat kole oribengei konetikab lembech ak maotik chebo lembech che en betusiechu bo let koyoe kaborunoik cheech ak kwang'utik. En kitabutab Mathayo 24 koitetab 24. Shetani koyoe kwang'utik asikong'al akot laitorinikab ng'wonduni akoburuch ng'wondet komugul akomuti Armageddon luget neo nekimwa en kitabutab Ng'ang'utyet 16 koitetab 14. Turo noto kotiny kipseng'ut asikoberber biik en Ng'ang'utyet 13 koitetab 13 akoi 14. Miten amuneisiek ang'wanu cheiboru kole mamie keyai kaborunoik ak kwang'utik koik tuguk chekinoe en kaniset nebo imanda. Netai ko inendet neyoe kwang'utik koimuchi komobo imanda amun akot Shetani koyoegei koyoindet nebo kwang'utik akine walegei koik malaikayatab loboyet komami kwang'et akot ngowalgei kiboitinikchik akichek koik chebo loboyet. En kitabutab Korintoik nebo 11 koitetab 14 akoi 15 kingoichi ng'weny Musa en tiarit en Misri koalak koik ndaret kourch akichek ng'weny tiarisiekwak ng'amutikab Misri akowalak akichek koik ndorok. Kotos kinechechet ndamakelugui nebo Musa chebo ng'amutik en kitabutab Komong'u kurgatisab koitetab 11 akoi 12. Kimwa Kiptayat kole chang cheu chuton en betusiek chubo kakesunet anan chebo let. Nebo aeng anyun ko imuchi kosob chito iman en kwang'utiet lakini manyor sorunetab sobondo kou en murenchon 10 chekiame mogondosik chekisob Kiptayat. Agenge kityo nekiwokolos kamuktoindet kolenji Kiptayat kakosob ngaaneng'ung kisob en miondo akonyor sigunetab sobondo ako manyor sigunet chun alage sogol. En kitabutab Luka 17 koitetab 11 akoi 19. Nebo somok any koimuchi kosigunot chito inne lakini masobe en miondo matingasa kou en Paulo nekiyoktoi. Memuchi ikas raini sautit nebo mutyonet nemwoe kole yome mieindanyu amun kiyoe kamugenyu neikesung'otgei en nyalulet. En kitabutab Korintoik nebo 2 koitetab 9 imwaen koboto Paulo ile noton anyun abaibai en ng'woninwekchu en koitetab 10. Bo komonutiet mising iyan kamuktoindet kosir kisobin kityo. Inendet neyoe kosobetab borto koik nebo tai en makenyin tugul koyoe makosa neo mising en Kiptayat. Kimwa Kiptayat kole inendet neribe sobondanyin kobet ak inendet neibeti sobondanyin akobo ane kotatun konyoru. En Mathayo 10 koitetab 39 indalugei Shetani asikonam chomoe maketab ilaini koik kit nebo tai en sobenywan. Ongibat kele miondo komakele kit neiboru kole memi en kayanet. Kit age nebo ang'wan ko kenai kele moboisien kamuktoindet oretab kaborunoik kityo kole sikoam biik inendet. Kimwa Musa kole kiandoywok en kenyisiek 40 en ong'atet maosikitu ngoroik chekiolochi amaosikitu kweonik en kelyekwak. En kitabutab nekibwoti ng'atutik 29 koitetab 5 kiboe kora kamuktoindet ichek en mana en kenyisiek 40 lakini makitinye kit nekiborwech kole maosikitu ngoroik ak kweosikab Mesia ak chekiyoktoi. En betusiekab Mesia ko kimoche Yahudi kaborunoik
en Johanna Mgallo koitab som kingo mutane kole ende tisika ableti kochuudi dimanda kingo borunoik akwangutik angu noto nanyine kubetyo biik en imanda amu kachengo borunet kole siwan Kiptayat inyoru biik en kasari kobure tuiyosik cheechen ako mwochin biik kole obwan oker Jesu koboisie en kwangutik mwae Ingereza kole come expecting a miracle tuguk chemakikonech en Bible kele kiyai nesia anan kikiyoktoi kimaku tuiyosik anan kotangazandage anan komwa kole obwan oyoe kwangutik raini en olekile kiyae boisienyin en ung'ati ak en riletabke en kitabutab Luka kodan mut koditab 13 ako 14 mau amdoikab kasari chemwoe kole karat inoindet akotorchin keringet nemaikoksik en Ingereza mwoe kole I find the devil in the name of Jesus murate binadamu oindet kone Kiptayat kewon anan kekerkong kityo yon miten chito en kitabutab Mathayo kura 8 koditab 32 ndai kora chi oindet kotomo komi ng'wondunito tomo mi ng'wonduni oindet toratat kotomo biik tugul en ng'wony lakini ngap tomo kerat koyoe boisionikchik akine ako togu en olon tugul kiwonote kityo manda en biik mwache en kitabutab Ng'wang'utiet 20 koditab 2 ako 3 komeche biik en ng'wony amu ratat kaberberindet noton anyun biikab kamuktoindet yani kanisenyin en betusiek chu bo let kokibor komie kotok ine en kitabutab Ng'wang'utiet 12 koditab 17 ako kurgat kora 14 koditab 12 ako tinye tuguk somok chekinoe en ichek netai korube ng'atutikab kamuktoindet nebo oeng kotinye kayanetab Mesia nebo somok kotinye baornatetab Mesia makimwa en kwangutik kayanet nekose en ng'atutikab Elohim kobo komonutiet neo konetikab lembech ak nautikab lembech koboisien missing kaborunoik ak kwangutik en boisienywan nebo amdaet ng'atutik 10 ak baornatetab Mesia ak sirutik chetililen ko kit nekinoe en imandai en kitabutab Isaia kobo 8 koditab 20 ara chekitupche ongeribke anyun ako ngikuyen kit neu maketab Kiptayat simakiyai kiy agetugul ngibwoti kele akakokerikyi yetunet ko ongekere tuguk chemi taitab konyekyok amu mabete chi agetugul nekikotai Kiptayat chekikonam Kiptayat ko mabetos